Sadag. Napalabas, iti panagsarita dagiti agama a Don Amado ken Albert. Nagsubang manen dagitoy. Nagdanag ti Don iti naisawang ti anak na. Napangarod daytoy iti balay da Fausto, ket kinasarita na ti pada na adon. Kabigatan na, at damanan kinid daw ni Misty iti amana. Saan kumanga umanugot ti Don, ngem awan metlang tinaaramidan daytoy, no ditipatgan na ti anak na. Iti sabali a bangir, malmalday ni Albert, gapo iti mapaspasamak iti pamilya na. Kinasarita nga rod ni Laika ti amo na. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Saan kayo ko mga agungat kanyak? Ngam panagkunak, kasapulan nyo ti kasarsarita. Ti mangandingay kada kayo iti daytoy akan ito. Pagkunaam kumamata ka sa pulak ti kasta, Laika. Gapo tamadlaw launay nga agparparikot kayo, senyorito. Kat ikandak ko may tigundaway amang liwliwa kada kayo. Saandak ko maakagura. Among ka di mabalin ka man na napabainan. Gapo iti kastoy nga aramidam ita. No ti panang pabain nyo kanyak ti makapalagan itirik nayo. Sige laan, senyorito. Nakasagana ak ama pabainan. Anya? Pangaasiyo kuma, senyorito Albert. Di daklapdan ang mga dingay kada kayo. Tauray no iti kastoy lang nga pamuspusan, masubadak mo ti kinaimbag nga impakita yo kanyak. Kumusta ti papanyo iti ayad ni kumpadre? Okay, Papa. Nakaala kamin iti lisensya ni Dan. Oh, apay ka di manan, Papa. Nagunag manan ti san na ayo. Jak ammo nurumbeng apanoy nuyan ka iti daytoy nga aramida, Misty. Papa, napagsaritaan tayon daytoy. Ammo, nga mamangan no bindot daytoy nga aramidam. Anya kayo lakit din aya, Papa. Saan kayo ngamin ngagpanunot iti kasta, ah? Amok nga awan ti bidot iti aramidak. Iso asaandak kuman ngay kaskaso. Pangaasiyo, Papa. Mano ti tawon mon, Laika? 16, senyorito. Among, iti day tatawon mo. Jaklem pagarup amang nagakyan ka dagiti bagam kanyak. Ha? Naunag ti panirigam, no may papanan iti panagbiag. Husto ti kinunakanyak ni Nana si Mang. Naidumduma ka. Imbaga ni Nana si Mang Dayta? Wen, namumla ko ma, no kasano nga isakit na ka ni Nana si Mang. Sigun kan ko na, imbilang na kanapod nung anak na. Isungurot na sinabdangan ka mo tinasutilan. Ngamin, amo ka sana kayat ni Nana si Mang no paglulukwan ka. Senyorito, Kasla inakmat na ni Nana si Mang. Kataklunak. At adope adaras nga iso ti dunggek, ngam ni Mama. Ngamin, at ada maawatan nak ni Nana si Mang. nasingpot ni Nana si Mang, senyorito Albert. Podno day tanging bagam. Malaksit ang nasingpet, manakawat pa. Aklunak, ano daduma. Ibagbaga kiti bagik. Apay asaan pa'y langan ni Nana si Mang tinagbalin nga inak. Anya? Sika talaga, Dan. Saan ka din amaungpot ti panagyaman mo? Talaga nga may nakasla sa anak pa'y lang mamati, Misty. Amom, Dan. Lisensya pa'y lang data. Di nakarkaron ton no addan ti isagot ko kan ka a motorsiklo. Anya?
motorsiklo ko nam. Wan, Misty? Apay kumamag ngay kanak no bilang. di mo damagan. Ti importante, matungpal ti amin nga ibagbaga. Si Mang, ayan ni Caridad. Itay pa'y arimwar, senyor. Napanan na. Di namat imbaga. Rimwar latan. Ay. Ket ni Albert. Adda iti silid na, senyor. Senyor. Amangan no kayat yung nga itimplan kayo iti kape. Saanan? Sige. Anyaman nga tan ti mapasamak. Madlaw ama di tinamnam ni senyor. Gaputa di na nasangputan dito ni senyora Caridad. Ay, amangan no anyamanan ti mapasamak. Nakaskas daaw, amado. Itaman pa'y adamagam no sa dino ti ayan ko. Caridad, anya kumama tinakaskas daw iti damdamagakan ka. Agasawa ta. Rumbang amamuag no ayan mo ita. Apay, interesado ka kadimot laang. Anya ka di manenday ta asal sa lutsud ang kanya, Caridad. Awagan ka nga rod no saan. Adag dito'y balay ti may sagayim ko. Kayat ko ti agpalabas iti sakit tinakam. Diyak kayat ang makita ni Albert ti kastoy alangak. Iso apim manawak di tabalay. Agawid ka kuman. Madamdamalag, nasip nga ton. Di ka kumagpakarabi. Anya ko matidakas na? Anya ka ka di, Caridad. Saan ka kumakasta? Ala, agawid kan, tapno makapagsarita tayo tinalapan. Agur-urayak dito'y balay. Pangasim ko Caridad. Sige. Agawid ak, amado. Nana si Mang. Naulay magmatoy balay. Laika, balasang ko. Kaslapay kit din makatitilang ti kinaulimak na. Di kad nasaya at nukasta. Kaya tasawan day ta, awan ti tensyon. Nana, Isong agyaman ta. Tano at da tensyon, sigurado anapudot man kumanti ulo dagiti amo ta. Kat amangan no anya pa'y ti mapasamak. sa bagay, agpaysuday ta, Nana si Mang. Ni Senyorito Albert, inauna lang kanyak iti dua atawan saan ka di? Wen, balasang ko. Ngam, nanakam akasarsarita. Kasla, agtawanan iti 20 agpangaton og sasao. Talaga nanakam ni Albert. Nalabit anabino ran ti kasjay nga ugali na. Gapo iti naglabasan ti pamilyada. Ha? Kang runaan iti amin, nasingpat ni Albert. Ipampanakkel ko nga ibagaday ta, Laika. Itatanay bagakon kan ka ti si Bubukal na nagsaritaan mi kini Albert, idi kinumprontak. Mapabasol na kadi, no agbaliw man ti Jarko. Caridad? Amado, Agasam nga itikas niya nga imbaga ni Albert. Maragsakan ka no, gapoy ti kanayon a panagkuyog da mistikan tigayam na amamirmiraot. Kasano numat nagtirik na ni Misty iti dayja adan. Kasanulangan titulagan tayo kada kumpadre Fausto. Jakam mo ti saritawag. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno mapunas ang tianyaman na sakit tinakam mo kanyak. Tapno maurnustan. Iso apang nga asim ko Caridad. Maawatan na ko Wan, Amado. Mawatan ka. Kan pasensyan naklakuman. Nuin sakit ko ti anak ta. Naulimog ti balay mi.
Amok latan no kastoy. Naiayo manin ni Papa ti inak. Sa bagay, talagang amin nga'y ayatan ni Mama ti amak. Ket siguro, orayan niya pa iti maaramid ni Papa. Mapakawan lata ti inak. Gapoy ti panagayat na kankwana. Makapaladingit lang nga panunutan. Asaan nga among ay patag ni Papa ti panagayat kankwana ni Mama. Nakakaasi ti inak. Yamjak mo't mabali na tubungarin tan niya manakayat ng aramidan. Tadyak kahit niya bagana nalalay ingakit din niya miso. Diyak kahit niya baga ni Mama, akayat ko'y dapag sinain. Akas iti kahit ko mapasamak idubingak pailaan. Diyak kahit ang nakarakarong aglading iti inak gapo kanyak. Isabay ba aklatan ni Tanyaman akayat na. Anya nga'y, Papa? Okay ka din? Nakasarita mon? Oh, Aday ta ka manan, Papa. Nagsan na ay ka manan iti nakaununag. diyak amon hosto da ito'y. Nangina Kamun, gamit. Papa? Saan ko maati kangina na ti isidir mo kanyak? Ti panunutam, kitnuan niya ti ibunga daytoy ngar aramida. Iso please, Papa. Di ka kumontra, pay. Nana si Mang, kitaan nyo man no na isagana kunti amin. Ang mga no dapay nalipatak nga isagana para iti armusar. Awanan tinalipatan balasang ko. Kompleton. Nana, Talaga akabisado munti kayat ti tunggal may sa kadagiti amo ta. wan mo't Nana si Mang. Nabayagak mo't ditoy. Saan akon abarbaro laang. Narigat mo't no aging gaita kat saan ko pay lang nga amuter aramidak. Nasaya at day tabalasang ko. Talaga mo ta. Kasla espesyal sa ti para ka ni Albert. Ha? Nana si Mang? Ang amom balasang ko. Husto day tangar aramidam. Kasta nga minti kayat ni Albert. Day tay iso ti espesyal. Masiguradok ang maapresyar na ti inaramid mo. Apaya di ka pailan nakarubuat. Saan ka kadi amapan ije resort? Saan? Makamo pa lang ni Faustoy jay. Sakpay lang ti makamo kadagiti negosyo dito eh. Naimbagkan ko na ta makawayas. Awan ti asawa nang agatap kan ko na. No kasta, siyak ti makagapo. Amado? Mabalin ka di karidad. Araramidak da ito'y tadyak kayat nga agatap ka kanyak. Iso pang hahasim ko mata maawatan nak. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti araramidak. Diyak kayat ikastoy a sitwasyon ta. Akanayon tang agsubang. Di ka di mauma iti kastoy? Amado. Ulitak. Noan yaman tinaramid ko idi amadi. Linipat kong dayjay. Kat saanin ang maulit iti kaanuman. Awan sa mo tilugan mo ita, Miss Tay. Nagpaydaga sa klaan kin ni Papa diti pagadanan. Jakon inalat ilugan ko. Ha? Ni, kasanon ti panagawid mo? Di mo ko na ngagtaksi ka. Saan? Apay ko mga taksi ak ngay. Adamot siguro mangiangkas kanya. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Apay dan, bulsat ka kadi, ha? Ha? Di ka maawatan, Miss Tay. Anya ti kayat mo asawan? Di mo makikita day taad da iti asidag ta? Day tao? Ha? Oh, apay day ta motorsiklo. Dan,
Iso daytan, timbagakan kay di Rabi. Kukwam daytan. Anya? Katuan, kat imposible mat adinak iyang kas dita. Agpaiso ka di daytoy, Misty? Agpaiso. Kasapulam ngamin dayta iti panagrugimon nga agtrabaho iti kumpanya ni Papa. Iti kas na, saan ka amala daw nga umay agklase? Kukwam daytan, Dan. Ne, nagsapa ka matan, iho. Awanan sa rak mo. Nalpasan ti sir ko itabigat, mama. Diyak kahit nag-istambay di pagkadalan. Iso ang nagawid aklayanan. Nga madapay may sa klasik na malam. Kasta gayam. Ni Papa? Iso tinapan ija opisina. Ni kano nga min Fausto, tinapan ija resort. Mama. Nagriri kayo manan ka po kanya. Saan ka di? Iho, di mo ko mapanunutan na Amok asyak, mama. Gapoy ti pa nagsubang mi ni Papa. Ngamjak la kay tagbalin nga ulbod. Iso akas jay timbagakan ko na. Albert, Jak kaya tanam namangin ni Papa amatong paldi kayat na. Tauran niya apay tar aramidan na. Saan to ama pasamak day jay? Oh, Dan. Saan ka kita matlatan ti motorsiklong anak kaparada? Di ka agdanag. Saan ama pukaw dayjay? Kitno dagpanggap amangala. Siguradwak amalungsot iti pagbaludan. Talagaan narigat apat yun da ito'y anapasamak. Napasama kan. Rumbang apatyamon. Saan ka di? Aguray ka. Kasano na ipan dito'y ti motorsiklo? Ado ti tao ti amak, Dan. Nalipatam ka din dayta? Ha? May sa kadakwada ti binilin ni Papa anang yag iti motor dito'y pagadanan. Misty, nakababain Ay, sa di amat ka ka man. ito'y. Itapay, ngagbain ka. Awan ti rumbang apagbainam. Talaga ngamin akas tuyak, numakisin ni nga dak. Naparaborak. Misty? Amom ka di? Nga iti panagliknak. Nasingsingad ka pa yan ngam ni Albert. Anya? Dayta ti agpaiso. Iso abaybay anak amang ipaay kadagiti amok apag kasapulam. amangan numalipatam dagiti imbilin ko kanikasimang. Saan, senyora? Di kay agdanag. Nasayaan no kasta. Amo matadyak kaya tikunang. Senyora. Jak imbagasi ka tikunang. Iso adi ka manin agbalin nga emosyonal. Ne, saan, senyora? Nasayat mat. Ala, makamukan. Adapay nasken nga asikaswak. Sige laang, senyora. Kayat ko ana kasaganan ti amin, sakbay asumangpet dagiti nga ilig. Jak lakit di kayat nga adda makunada kanyak. Ayan nga tan ni Albert. Kunana itay nga adapay klase na. Mapan ko man kit di kita. Ha. Ti awanan bain. Agraraman at talaga. Asino tinakita ni Doña Caridad. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, nagsubang mananda Albert ken Don Amado, gaputi ipapan ti imununa iti Rancho Natividad. Makapungpung ti Don, gapot na pagarupen na anidan ti kakuyog ni Albert. Ngem na bainan da ito'y, idi imbaga ti baro ada Misty ken Dan tinagkuyog. Iti sabali abangir,
Dandanisan apatyen ni Dan nga addan iti universidad ti motorsiklo nga ingkari ni Misty. Kabayatan na, adda sa nga ili apaspasungadan ni Doña Caridad. Itagagayam, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Kayat ko ang nakasaganan ti amin, sakbay asumangpat dagiti sa nga ilik. Jak lakit di kayat nga adda makunada kanyak. Ayon nga tan ni Albert. Kunana itay nga adda pa'y klasin mapan ko man kita. Ha! Ti awanan bain. Agraraman talaga. Sumarampiting kit din na makisarsarita iti anak ko. Payman. Laika! Ha? Senyora? Ne, mama. Apay ama kapungpungtot kayo. Gapo iti na ito! Mama, saan? Mama! Apay ka di. Anya ti mapaspasamak kada kayo. Albert, pumanaw ka iti sangwanak. Di naklapdan amang ipapas iti pungtot ko iti na ita, babae! Sana mabalin, mama. Awan ti basol nilay ka. Apay nga rin nagpungtot ka kankwana. Anya nga awan? Adda dito'y asumayat? Idento ta makumikom ni Simang amang isagsaga na kadagiti bilin ko para iti idadatang ti nga init. Awan ti basol nilay ka, mama. Gaputa siyak ti muna nakisarita kankwana. Iso pangasim ko, ma. Di mo kaungat nilay ka. Ay, nabalasang ko. Dandani ka man gaya man. Nana si Mang. Anya nga min ayat ti pagsarsaritaan nyo kan ni Albert. Maipapan itibiyag, Nana. Maipapan itibiyag na. Kan itibiyag ko, idi si bibiyag pa'y day dinanang. Saan ka aparitan ang makisarita kan ni Albert balasang ko? Ang aganad ka. Naibagakon kan ka idi pa'y laeng. Kagura dagiti amo ta ang makisiningad ti babaunan kadakwata. Nana si Mang. Laglagi pamday ta, ha? Sapay sa bali ni senyora no makaunghat. Anya kalakit din aya. Di ka kumangamin agbalin anasintir unay, kumpadre. Kasla di mo ngamin am-am mo ni Caridad. Kumpadre, Talaga kasta ti babae ang napadas nan tinasakitan. Kan may sa, amumot nga di pa'y laeng. Talagang addan iti anak yo ti simpatya na. no jaklay patpatag ti pamilya. Ang mga nun yung tinaramid ko, kumpadre. Saan ka ngagdarasudos kunak manen? Panunutan man na imbag no anyaman ti desisyon mo. Sige, kumpadre. Naimbag pa no adak di ta resort. Ta sigurado na simbang ti isip ko. Anya kalakit din aya. Imbagak matankan ka. Sikan tumot lang ditoy. Ang ano ita, asikaswampay ti may papan iti panagpaspasugnod ni Caridad. Saan arumbang adumakkel ti anyaman asusikyo? Kuna ni Nana si Mang adagito iti simpaak. Taamangan ka nung makaungat man ni senyora. Sigurado nga awan ti madadaol mo kadagita. Kano adda uray basit a madadaol kadagita. Talaga ang makaraman ka kanyak si ka babae. Senyora, Adun ti pinalpalabas ko adyak magustuhan kan ka. Kat iti ka nito nga agkamali ka. Agalwat ka kanyak. Oh, apay adi ka sumungbat? Umul ka kadi, ha? ha? Saan, senyora? Sa anak nga umal? No kasarsarita ka. Sumungbat ka. Nawatam. Uwan, senyora. Matungpal. Sayatam ti trabahom. No di mo kayat ti masalit. Diyos ko. Kunaklakit din no niya manan ti aramidan na kanya. Kunaklakit din. Kukom dahil ang motorsiklo? Uy, kamusta? Uwan, Brad. Nagkapo ka ni Misty.
Anya? Pudno nga minti ko nana. Masapol ko da ito eh. Tamang rugi ako ni iti trabaho ti kompanyada. Sana ka maladaw kadag iti classic no nakamotora. Sa bagay makit eh. Presyo. Ne. Apay nga kaslasaan kamot anaragsak para kanyak, Brad. Stay na ka lang tisag dos. Iti madi. Brad. Adda ka di pariko? Awan mat, Dan. Sigurado ka? Wen, awan ti parikot. Basta ganat ka kumakanayon gayem ko. Otik. Jack kaya't amay sagmak ka. Anya ti kayat asawan da ito a transaksyon. Nangina da ito a ginatang da Fausto a motorsiklo. Apa di na imbaga kanyak ti may papan iti da ito'y. An-anoan ni Fausto ti motorsiklo. Tinasayat. Awagak. Daytan. Agringan ti cellphone na. Hello, compadre. Kumpadre, pasensya ka no nakaisturbo ak. Awanan yaman na, compadre. Apay ka di. Di mo kumatagidaksan da ito ya saludsudakan ka. Kaya't ko lang nga klaro kumati amin. Anya dayta? Gimatang ka iti motorsiklo nga agbalor iti sangagasot aribo a pisos. Nakitam gayam ti transaksyon dito opisina. Wan kumpadre. Diyak kayat agpanunot iti madi. Iso kayat ko akumpirmaan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagam, compadre. Inaramat ko lang ti kumpanya. Tamang matan. Nadardaras ti transaksyon iti nagbaatan ti dua a kumpanya. Angam kitdi. Sukatak tinaaramat iti dayta. An-anwam ti motorsiklo, kumpadre. Sana siya, compadre. Ni Misty tinagpagatang iti dayta. Aniya? Alaan, di mon panunutan day jay balasang ko. Sana bale, ta saan na ka nga inan-ano? Nana, Basta na urnos lakit di ti amin nga aramidam. Awan ti rumba nga pagbutngam. laglagi pak dayta, Nana. Basta tong palem ti amin nga ibagakkan kalay ka. Saan ka ama isagmak? Talag akas ta ter aramidak. Diyak namin kaya tagbidot. Tamalaksid ang maong tanak. Ang mga no maikatak pa iti trabaho. Panag ko na kat saan ka basta maikat. Madlaw ko ngamin ang magustuhan mat ni senyora ti trabahom. Nana, Tilang jak am mo. Kat no apay akas la nadagsan ti daranakan ka. dayta nga rod ti pagdandanagak. Nana si Mang. Awan mo ti amo kabasol ko kenkwana. Ala, ti importante, kat ar-aramidam iti husto ti trabahom. Oy, at Itay pala kaslada sapsapulam, Misty. Ha? Awan mo ta. Pero probam di tatang ni Joseph. Ay na, di ka naglibak. Amo kasapsapulam ni Albert. Awanan, nagawi din. Ha? Huwag nga paiso. May salaangan ti klase na itaamalam. Kat imo na pa eh. Tay tatek paiso. Makita? Kung naktumot kami, nga da sapsapulam kahit. Si Kamat. Awan ti sabali akayat asawanday ka. Gayam ta ni Albert. Saan ka di? Saan magsiguro adakas no sa pula? Ala, wanan. O anya, talaga ka di akayat mo ti umangkas kanyak dito'y motor? Apay, di mo ka di kayat? Anya kita saanan. Kayat ko Misty. Ay, siguradong apalan tak ti kadwa. Gaputa siyak ti kadwa ti kapintasan adayag dito'y universidad. Dahita ti paglaingam. Ti mang bulansing. Oh, alakit yan. Mapantan. Dituyak lang. Tapno masiputa kadagos na sinyas ni senyora. Ang mga nuda ka sa pulan na. Laika, balasan ko.
Mapangkaijayan. Siya kun ditoy. Nana si Mang. Alan, mapankaijayan. Siya kun ditoy. Ang mga nadamanin saan ang magustuhan ni Senyora kan ka. Ay, jaklakit di kayat adang ran na ka. Sige nga Rod. Nana. Awanin tinaskan nga aramidam dito'y komidor. Urayim lang ano anya ti ibagak. Taiso ti aramidam. Wan, Nana. Inakon. Maawatak ni Nana si Mang. Di na ngamin kahit ang maisagmakak. Iso atong palot ti bilin na. Kasla nakitak itay asim mangpet ni Albert. Wen senyora, nagdiretso iti siled na itay nakita na nga adda sa nga iliyo. Nabannog siguro ang naggapo iti pagadalan da. Nalabit akasta, senyora. Kat nilay ka, ayan na, Agin innaw, senyora. bantayam nilay ka. Ang mga numakabuong manen itinginginaan a pinggan. Di kay agdanag. Tabinilin ko anaimbag. Alang nga rod, ta makigidanak kan ni Kumare Felisa. Adda ngamin napatag a papanan mi. Sikat ti makaam mo, senyora. Nagdamag ni Amado apaman na sumangpet. Ibagam nga adala ang inasikasok. Nalawag ka di? Matumpal, senyora. Sige, ingkabantayan nilay ka. Taam mga no addan tumanan mapirde nga alikamon ko. Kinapudno na iha. Dinamag ni Amado noon anwak ti motorsiklo. Kasta ka niya, Papa? Naklat mo't idinamuan na asika tinakaipayan ti kabarbaro ang motorsiklo. Awan matipahipot. Saan ka niya, Papa? Awan. Siya kung tinangilawlawag ken ni Amado iti amin. Kasta ganyam. Kat, ayan mo nga rodan, Papa. Adak pala dito'y resort. Abumatan. Sana rumbang nga mabaybayan dagiti trabahador dito'y. Agawid ka, Papa? Wan, iha. Siguraduak lang ang mabilin ko anaimbag dagiti trabahador dito'y. Agdiritso ta ka din ije balayo, Misty. Sigaman, nadda pangawisam kanya. Adam mo ka lugar ang mabalinta papanan. O sige, mapanta nga ron. Saan abali tadda pay laang ije resort ni Papa? Mapanta iti bagbagam a lugar. Ang mga numarabyanak nga agawid, karidad. Adakan ka dayta, Amado. Itaman pa yadi kagdamag no apay amarabyanak. Amok ngamin nga awan tumatla ang timaramidak. Gusto ak ka di. Karidad. Awagan nagtula ang ano bilang tagawid kan. Tanwad dakto pay laang dito'y balay, ti kumarik. Ang mga nukayat nakadagasan, ta makigidanak ton kan ka. Dayta kat no kayat mo. Sikamet. Apay kit dinasaan. Bueno, kasta lang arudan, Amado. Bye. Pinutid ng tisaritaan. Ay, anyan ni karidad. Nabagaslat ta ti panagsasauna. Anya nga'y balasang ko. Nabapanugan. Okay laang mat, Nana si Mang. Kabaalak mo't amin na trabaho dito'y. Kinunakmet ngamin adi ka unay. Narigat no puwersa amkit din ti bagim. Amang ano niya ti mapasamak kan ka. Agyaman nak itinalaos a panangyali kakam kanya, Nana si Mang. Laika, kasla anak kan. Kadyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka. Nana. Isu nga annadam kumamat ti bagim. Api nga italaang nga inyagnak iti dayto a lugar, Dan. Pasensya kan, Misty. Diyak amo ang magustuhan mo't gayam dito eh. Kat na nagpintas iti dayto a lugar. Nagpresko kan naglamiis ti puloy ti angin. No ni Albert, ije rancho ti pag-aayat na papanan. No kas di akayat na ti makapanunot anaimbag. Dito imot kanyak. Kas lamapunas amin a parikot ko. No adak dito eh. Ay na, talaga ang nagmayat tirik na dito eh, Dan. Iso nga rin nga inkuyog ka dito eh, Misty.
Misty, Dan, di imak. agyaman ako unay kin ka. Dan, Idi, sa bali ti nakamamok kadag iti kaskin ka abak nang. Nagbaliw lang idi, nagayam ko ni Albert. Ngam itatanam amukan. Napunasen ti sigod anaalas nga imahe dagiti kaskada kayo. Nga adda ka baelan na iti biyag. Saanen adakas ti pagkit kita ak kada kayo. Apay nga takakpay so aday pa rin remor ni Senyorito Albert iti silid na. Manipo di tay si Mangpet. Di na pa'y nga taam mo anapanan dagiti sa nga ili ni Senyora. Ibagaklangan kan kwa na. Aday tanti silid na. Senyorito Albert? Senyorito? Ni, saan samot ang nakalaktiri daw ti silid na? Ay, nakalukat nga at paiso. Sumaragaklatan. Senyorito Ha? Diyos ko! Senyorito! Anya ti mapaspasamak kada kayo! Anya ti mapaspasamak ken ni Albert. Gagayem, di uliwan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ken musika. June Ributazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay